Vatsonga maka hina i Mr Romantic mfana Marando namuntlha ka YouTube channel ta vulavula hi the President Benny Mayengani ya i artist ya hina leyi nga yi tshemba ngopfu loko swi ta ka music ka xigaza ya like even hambi sweswi loko hi kha hi ya ka Easter hi nga humesangi yona hi twa ngaku a hi nge yi neriseki ya Benny Mayengani i nqambi leyi nga yi tshemba swa ngopfu. Yeah, that guy is a superstar. Yeah, it's a star. Yeah, it's a star. Na ngoma ya bona leya yoko I'm a star. Yeah, na mina believe na tshemba sweswe. Bitatsundzuka ku masiku ndzhaku Benny Mayengani a nga ta vona ka Facebook mara sweswinyana va vuyile ka Facebook, so ni rhandza ku khensa because a swi hi tikela ku hi va hi tikuma hi kuma ti-update leti hi tikuma tin'wana a ku nga ri ta ntiyiso and a hi boheka ku hi fanekele hi tshemba because a ku nga na any update leyi kha yi huma ka the president himself, so a hi boheka ku swin'wana na swin'wana leswi munhu a swi tekaka hambi ku ri le ka YouTube, ka Facebook, ka Twitter, loko a vulavula hi Benny Mayengani a hi hetelela hi va hi teke so ku hi so i ntiyiso meanwhile ku nga ri ntiyiso. So tanihiloko va vuyini Benny Mayengani ka Facebook ku na video clip leyi a yi kha yi va yi tekiwa live laha n'wana na n'wana a vutisa xivutiso and then the president a n'wi hlamula. So mara ni ve na swisoro nyana kwalaho because Benny Mayengani nqambi leya ku loko yi interviewa a yi hlamuli hi ku kongoma, ya a yi hlamuli hi kongoma. Ku na swivutiso swo tala leswi vanhu va nga swi vutisa va lava information mara Benny Mayengani a nga ri le ku va nyikeni ka information ya ku hetiseka. Ya tanihi loko hi n'wi tiva hambi a ya ka ti-radio station va n'wi interviewer a swi talangi ku Benny Mayengani a humesa information leyi vanhu va lavaka yona. I'm trying to say ku swin'wana swa swivutiso wa swi gega a nga swi hlamuli hi ku hetiseka. Ya ni nge vulavuli ni nge quote swivutiso leswi swi nga vutisiwa laha because ni vona nga ku video ya mehe yi nga leha ngopfu. So hambiswiritano ku na yin'wana clip leyi nga tekiwa kwalaha ka page leya ya Benny Mayengani va ku no hi fanele hi tshika ku hi va hi teka ti-video hi vulavula hi Benny Mayengani because sweswi ku na channel leyintshwa leyi nga ha ku pfuriwa na yona leyi hi nga ta va hi kuma ti-update kusuka kwale ka Benny Mayengani. So na ku ta vula ntiyise loko Benny Mayengani i nqambi leyi hi nga yi sapota malembe ndzhaku kusukela kwale ka va 2011 ka va Tiba Ben ku ya fikela sweswi hi kha hi n'wi sapota. So and sweswe si Benny Mayengani music a nga tlangeli family ya yena, actually a nga tlangeli family ya yena. Ni swi vula hikwalaho ka ku a hi nge tshiki ku hi tikuma hi va hi vulavula hi yena kwalaho ka ti-YouTube. Minkarhi yin'wana a hi vanhu hinkwavo lava dlayaka vuyimbeleri kumbe va dlayaka tinqambi ka ti-YouTube. Ku na lava promotaka, ku na lava va dlayaka. Lastly ni tshame ni nga teka video ni vulavula hi Manyangatsi na Mayivava ni ku va dlaya music wa xigaza hi ku vula ku artist yi bechaka yi bedledlele ma swi twisisa. Yeah, those guys van'wana va vona lava loko swi ta ka ku artist yi tikuma yi nga humeleli kumbe yi tsandzeka va tlhe va hetelela va jeketela ku tsandzeka loko ya ka artist ma swi twisisa. Like va yisa laha hi fanele hi va sapota ku va na ntirhisano ka vona because ha langutele swo tala ka xigaza and a hi na nkateko ka xigaza. Like vanhu lava hi tlangelaka xigaza ka ha ri vo lava a va phikizana vo 2015, 2014, 2016. Like a ku na vanhu van'wani lava va compete-aka na va Benny Mayengani ma swi twisisa. So na ku ta vula ku va Benny Mayengani i ti-superstar ma swi twisisa just because even now ha believe ka vona ha tshembe vona ka xigazeni ma swi twisisa. Loko va nga humesangi like swilo swa kona swo twana nga ku a ku na loyi a nga humesaka swilo swa ku antswa cause yi relaya ngopfu ka ye Benny Mayengani ma swi twisisa. Like for me for Easter leyiwa ku nga ri na single ya Benny Mayengani a ni voni ku ni ta tiphina ma swi twisisa. Ya nkulukumba luya loko a va humesini swa twala ku ya sweswinyana se game ku va ku cincile phela at all, ku va ku cincile. Yeah, and we all know he's the one who changed the game of Tsonga musician.
ya a ku fana a hi nga tlanga leta ta xigaza letiya mara hikwalaho ka Benny Mayengani tikume se hi va hi tlanga xigaza. Ku na track rin'wana swa ku vana va hina n'we 7 a va nga tlangi ta Xitsonga ku lo na nghena Mayengani se va tlanga Xichangani. I ntiyiso yaloya ya hina hi kha hi huma bush minkarhi ya ku tala vanhu va le bush va tlanga disco ngopfu ku tlula xigaza. So mara Benny Mayengani hi wun'wana loyi a nga hi endla ku hi tikuma hi rhandza xigaza a tlhela a hi nghenisa ka EFF a tlhela a hetelela baleka so swa tika so ku ta va na fill up ya vona hi ti 3 ta September la album ya vona Benny Mayengani yi nga ta huma hi ti 1 vito ra album i Jesu. Ya na ti vutisa ku ngwenya leyi la ku vulavula yini hi Jesu kahle munhu i la ku tlanga gospel kumbe ku la ku endleka yini a hi swi tivi swi tivana hi the president so a hi swi tshikela vona yima ni nga vulavurisa ku tala hi album leyi nga le ku teni cause n'wana na n'wana a hi yingiserile video liya vanhu va ku tala ni xoko mi yi vonile video leya yo yi nga hlamusela swa ku tala hi Benny Mayengani ma swi twisisa. So I don't think ku na need ya ku ni nga ka swi le ka video se then ni teka so ni vulavula so na va ni nga ku se ni ta va ni dya nkarhi ngopfu. So ni kombela ku hi subscribe channel leyi na yo yi kula swi kahle minkarhi yin'wana ku na vanhu va le bush va koho lava va hlohlotelaka xigaza va lavaka xigaza xi ya mahlweni ma swi twisisa. Hayi kuma ku loko ni ya Giyani ni twa ni vona nga ku ni yo lahleka un'wana loko a ta le bush a vona nga ku yo lahleka a swi tshamisekanga leswi a hi promoteni ti-artist ta he ti kula ha tshembe vakulukumba lavaya ha va rhandza hi timbilu ni mimoya ya hina hinkwawo so a hi subscribe channel yi kula inkomu.